kadam dah kadawi tum han tame la nili pace along na kelang dun ver akorte angjir aphi aphu kadawi tum han tame nili kadam nang pajir la pineng we la bang so reels nili ka banai nang ko la ke ka pregali la Karbi Anglong news channel pula bang so news channel hack pidet la si la Karbi Anglong news channel kelang ba followers do anatum sitami la video pini pula like comment ai tum thangda pidunri la pen Karbi Anglong news channel kelang rat do antum la so news channel phanang tum muhalak ke preka video pini upload pusita nang tum la news channel tum phan pumove lage bangalai tum ki hack atum si upload thap last news channel news ke hala sarjai ka thar news anchot lo la pena phi anabang ke la hacker sa tum si la bang so a video photo pe ni ke upload pilo la si la news channel tum phan upload thar ra punai tum akoi pinang ne la followers tum an sitami pen ke lang don bera rat do antum sitami asi mane asai son do pulute nai tum sai son pidun tame la so news channel hack ket lang no namat la si nili ka preke charam thik thei jo tame la so a news of han nili la so nili page pen rada tum han ke pachini pidun jo la puson la si jo la hello apini ge a news channel ge followers ta complete lang se tami ko son yom tong hack pidene hack pidene to so chini no na ma penara tum la so phan claim bomb la mane kimiji phan lang tum claim bomb la mi chi jimi asi pining we la bang so reels bang te bang so video nili ne tum ka do we tum phan ta chuning rilo la news channel Karbi Anglong news channel a followers tum an se tam na tum ning oi ponri apena khe no long ponri la no phi upload an ke hacker sa tum ba hacker da tum si ke upload pilo hello la silan hello nili page pen nili pachini abir a video lansi pachini chalo na tum do kadam hade ka do be tum phanta